Byagambwa abahango b'abantu babugana barisa bari kwegitana Bukanga Dairy Cooperative mu Town Council y'Endinzi Bukango mu district y'Isingiro. Wati imbere nda muntu wenda tunyurira amazi mpora nakasente kake iko namuze kubagira ngo nebyabusha sura butwonka nota makasente kake ato mwagokoresa generator tukorese solar system nebe ntubatachikana kamunonga kandi sente nicendera ataga kuberega ya magoba turi kushoreza mu nshoza zina bagambara miliyoni zikurenga igana 5 zishoize system services zani mbweno abarisa ko kweterana hamwe ushanga bagira chances nyingi za government kuba yabo ngicyo kureberaho twine project yo kwenda kuje mu district niba ari kweta rogo economic growth ninga se mufuza n'abageta legs ejo program nunji kunga kandi nisha kuyamba abantu bona beterine so mwebare planning gogo mwa azinduka yaki kandi murengwa chairman management baba horsa mumuyeguze abashaba horsa mwena tinkedu kembazi kwena iza kurunda roni wali stone ninga kada kurunda roni kai timango edu kembazi nakita ejo tine cyakukwataho nimba imango cyo shwadi because n'umukurembazi aba cyashangwa ngo buzibo bino buhangwa ne cyanda kandi binene ntibekanse yo kugure cyo mecho kutero bunyansi bwo kunuko kubahwero mbwirewe cyanda tugure cyo macho kutere bunyansi cyo kutere byo kurya byente tupangisa ne tuteganisa tuza kuchashuza sente tukuza kubecyabusha orabe nanda kutere byo kurya tumwe kwatse extension waka nacyo kibarenka amaduka gari yatwaza fitanka gembazi mutwikirize tukigure sonje tugambira barisa abakunda abakurisa kugira ngo bakorere hamwe bazomubira bibeteye abo ko program zigenje zo kurebera na program zone za government za parish model nk'imyuga yona government ne kirakuhagira abanda abakweterana hamwe ngaho ryo muri so ryomwe tokayambamo paka waiterana batanyi bawe otyo government ekora kuyakugira ata umurukiko rabarisa bagemuira matemingi no kuma mutindo bahebwe bihembo owambare kembo gomebo amakuru agasha kwa Ruth Nwamanya ari ko kwasa kumujokera